penser à une attaque de notre organisation. Igoma hakaba havugiwe amagambo ateye ubwoba cyane ni mu kiganiro n'ubudi n'itangazamakuru ariko n'abantu mu ngeri zigiye zitandukanye nyuma y'igitero gikomeye cyane ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye mu mujyi wa Goma rwagati kikaza no kugwamo umwe mu bakozi b'umuryango utegamiye kuri leta ufasha abavukuwe mu byabo n'intambara Karirimbuye sete rero umufaransa kazi ni byinshi bivugiye hano kandi biteye ubwoba byerekana isi bikereka ko hari ikintu kigiye kuba noneho mama 23 hari ikintu igiye gukora. Ni amagambo Colonel Nanga atangaje ariko ateye ubwoba ku rundi ruhande. Colonel Nanga rero yavuze ko igitero cyagabwe Igoma kitari igitero cya gisirikare gisanzwe ahubwo cyari igitero cyari kigamije kumwivugana. Muri ibyo ngibyo anavugamo ibintu byinshi biteye ubwoba cyane noneho byerekana ko mama 23 igiye kugaba ibitero karundura ibitero biteye ubwoba cyane. Ariko mbere yuko tujya mu byo yavuze, mbere yuko tubashyira mu Kinyarwanda, reka nkubwire ngo nta wundi murongo wasanga amakuru nk'aya ngaya niba rwa mbere isanzwe kuri mu Rwanda. Reba ngwanditse subscribe cyangwa se s'abonner mu Gifaransa ukandeho, ariko nanone ukande no kuri like kugira ngo tubone ko uri kumwe natwe 5 kuri 5 kandi amakuru yacu yakugezeho 5 kuri 5. Nyemerera rero kwinjirane muri iri tangazo muri aya magambo Colonel Nanga atangaje akanya. Amagambo nyamuneka ateye ubwoba cyane, ni amagambo atoroshye kuyasobanura, amagambo nyine arimo umujinya udasanzwe w'umurandura nzuzi utoroshye abe na gato. Reka dutangire gutya gutekereza ko habaye igitero cyagabwe ku muryango wacu. Ibitero byose by'indege n'ibyo ku butaka byayobowe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ahanini byibasiye abaturage 6 hiriwe inyuma cyane y'imirongo y'urugamba. Abenshi mu bagizweho ingaruka n'ibitero bigera ku 10 byabaye vuba aha ni abaturage b'abasivili. Ibi bitero by'iterabwoba bigaragaza kurenga ku masezerano y'amahoro mu buryo bukomeye ndetse no kubahiriza agahenge kari karashyizweho hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'umuryango wacu. Ibi nibyo bigaragaza neza ko ari ugusenya ku bushake inzira y'amahoro muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa buri kwibasira abanyamuryango ba AFC M23 ndetse n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Nta gushidikanya ko ibitero byinshi byagiye bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu mezi ashize byibasiye cyane cyane abantu bakomeye mu bya politike, mu bya gisirikare, bari bagize ubuyobozi bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC hamwe na Mouvement de la 23 Mars ndetse n'abandi banyapolitike batuye mu duce tugenzurwa na mama 23 AFC twirwaneho. Kubirebana n'ibitero byabaye muri iki gitondo byibasiye mu buryo bwihariye umuhuzabikorwa wa politike wa AFC M23 ndetse n'umuhuzabikorwa mukuru wa gisirikare General Sultani Makenga hamwe n'abandi bahuzabikorwa babiri. Intego nyamukuru y'ibitero no guca intege no gusenya ubuyobozi bw'impinduramatwara ndetse no guca intege abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ari hagamijwe gutuma inkingi za politike ziri huriro zigabanuka imbaraga no guteza imbere intambara ishobora gufata indi ntera mu karere. Nubwo bimeze bityo, mu guhangana n'ibi bitero bikomeye kandi bikozwe mu bwirasi, ingabo z'impinduramatwara za Kongo zikomeje inshingano zazo zo kurinda abaturage b'abasivile bari mu duce tugenzurwa natwe. Amaraso yose azameneka kubera ibi bikorwa azaba ari inshingano zonyine z'ubutegetsi bwa Kinshasa ubikoze. Rero Colonel Nanga agaruka kuri iki gitero cyagabwe n'ingabo za leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. FARDC zagabye igitero giteye ubwoba cyane cyagwemo n'umwe mu bakozi b'umuryango w'ubutabazi rero Karirimbuye umufaransa kazi rero wakoreraga UNICEF muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo yishwe muri iki gitero cya drone rero cyagabwe
muri aka gace gatuwemo n'abaturage benshi cyane rwagati mu mujyi wa Goma. Colonel Nanga rero nibingi yakomeje kugenda avuga ko igitero cyagabwe kuri Goma kitari igitero cya gisirikare gisanzwe nk'uko avuga ko iki gitero cyari igerageza ryo kwica bamwe mu bayobozi bakuru b'inyeshyamba cyane cyane we ubwe bwa mbere hamwe na Sultani Makenga ufatwa nk'inkingi ikomeye mu bikorwa bya gisirikare bya AFC M23. Yavuze ko iki gitero kibasiye icyarimwe ubuyobozi bwa politike n'ubwa gisirikare, kikaba cyari kigamije gukuraho cyangwa guca intege ubuyobozi bukuru bw'iri huriro. Ariko nanone abantu benshi bakaba bakomeje kuvuga amakuru yuko ibi bitero byanagabwe ku nzu yakekwa ko harimo Joseph Kabila wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu myaka yashize, ariko bikavugwa ko yiyunze kuri AFC M23. Byavugaga ko ari Goma ariko byaje kumenyekana ko atarari Igoma. Reka ngubwire ngo nahangamba insoreje amakuru yanjye n'ubundi ni wari ubwa mbere wisanze kuri uyu mbere mushya mu Rwanda, yaho ngo nditse subscribe cyangwa sabone ukandeho kandi kudaka kugira ngo tubane nawe 5 kuri 5. Reka ngubwire ngo iyi ni Kivu Update.